Vidite kako mi pravimo grešku, nama govore da imaju neki aparati koji mijenjaju klimu, pa krenu poplave po Srbiji, krenu zemljotresi, krenu ova zamrzavanja i mi ladno prebacimo odgovornost tamo na neki aparat koji nas, nas nedužne, nevine maltretiraju. Na taj način što čak mijenjaju i klimatske uslove. Pogledajte kakav je to promašaj. Umjesto da se živoga Boga sjetimo i svoje grijeha, kako nas sveti vladika Nikolaj izobličava, kaže, zakukaše Srbi u nevolji. Ali se živog Boga ne sjetiše, no se sjetiše onih sprava tamo i ovih i onih koji ih eto tako nedužne i nevine muče i maltretiraju. Zakukaše Srbi u nevolji, ali se živog Boga ne sjetiše, niti Boga, niti svojih grijeha.